wanikela yona. Manje asibambeni kuhle ngithanda kahle le ngoma ukuthi uliphathe kahle leli vangeli. Hallelujah. Because la salamukela khona salamukela kuhle nathi asiliphathe kuhle ukuze nakufika isikhathi sethu sokuhamba sidlulisa into esinikele kuhle nathi sidlulisa kuhle. After doing all, pass the Bethel. Manje uyayiphasa njani Bethel ungakayiphathi? Ngenzela ngapha izat God. Izat niyakhuluma izat. Ja, weiter, was wir weiter vor. Wie wird man hey? So ist er leben, ja, ist er leben. Was wir vor. Wish, bitte mal quiet, aber so kommen kitchen. Oh, uso wanu kanjani? All right. Akuzo yu achota munye. Yang funa kuti enzani get la unyachamela 2 3 4 mpaka sasa hivi rounds. Yazi izaramu ya chamela kuni bese wena uchamela la ya chamela ngakaso bese nina okay ya chamela ndi funa bero wakitime ni hai sokuphela kancane ngisho hai ngizophela yes stomach ya stomach wena uyakile ngisho yazi le we relate into abalulekileko yiBethel. Hallelujah. Awukhona ukugijima nanoma ungagijima ngendlela okugijima ngayo mara noma ungakaphathi Bethel you are disqualified. Hallelujah. Nanoma sigijima sikhonza uNkulunkulu asingamkhonza uNkulunkulu singakaliphathi ivangeli ngaphathi kwethu. Na ukhonza yenza sure ukuthi lento uJesu khona ngaphathi ehlizweni because ukuze sontweni namstop angeke kwenza usindiswe. At the end of the day we need Jesus who is the only savior osihlanganisa thina noNkulunkulu ongiyo iBethel yethu. Now ukhamba neBethel le ufika uyagijima uyale gijima na uyamnikela bese uyajama yena uyagijima uyale uyakhambisa uyakhamba uyamnikela ahake khamba bese uya la finish race yabona uzana na izana aha yabona is finish the race yabo is finish because into ababanjiswe yona abakayilahli. Hey Nkosi yami into ebabanjiswe yona abakayilahli. Na noma kubudisi bagijima bakhamba nayo na noma diniwe maruthi yenge angakwazi ukulisa iBethel. Angikwazi ukulisa iBethel na noma ngingenza ukuthi inyawo lami seliyathinye mari iBethel yona angibambe ngingayishiyi phasi because ngiyo ezongenza ukuthi ngibe namandla ukuthi ngikwazi ukufika la ngifanele ukufika khona. Let me not leave the Bethel. And then nangifika ebangeni lami nangifika to because ibanga lakhe kuleni na nakafika la udlulisa iBethel uyajama no na irresponsibility yakho ukuthi akhambe ibanga lakhe afike la afika udlulisa iBethel na noma yena angakafiki mari iBethel izofika. Manje siyagijima yele ebese ithathe gijima ilahle pass khamba nakafika lapho akunalo azoyisa lapha iBethel ilahlekile usuyakhamba na usamkelisiwe uyane ukhamba kakaphathi iBethel nakafika la nayo uyeza ngapha gijima mara bayagijima bona ugijima mari kikiwa abakaphathi iBethel
emshadweni ungayilahli ibhayibheli. Yemsheni bakho ichiyela batsha. Manje uzothatha yobumama ibhayibheli uzogijima nayo. Yena noma singenzani sigijime senze konke sijayive siye phasi siye phezulu mara ibhayibheli. And another corner, ukusenzela lokha wamagama lokho esiqalene nakho kuncane uzimu la uzokhona ukusenzela okudlula lokho esidlule kikho. Now we need to remember. Yeah, manje abantu ukuthi no, they need to remember uNkulunkulu wathi let them pass it to your children. Pass it to your children. Now, because the evangeli not as an sabakho Jesu nakabethelwa besingekho mara sibambelento abantu abasidulisela yona manje mayingapheleli kithi asigijimeni nayo singaphela amandla. Charity, never lose your bait. Never lose your bait. And obviously those can say but never lose your bait. And obviously never lose your bait. Never lose your bait, because when you lose your bait, wahamba wedwa abayiphathi into ekwenza ube nguwe. Uzoyithetha lento emhlabeni vele sifakazela futhi. La sifakazela futhi. Uzele uzokwenza ibanga lakho. Na ucela ibanga lakho. Baba fortunate abantu ababona ibanga labo lokugcina lokhamba ukuthi akwazi ukuthi aphase ibhayibheli. Bese isikhathi abanye umuntu uyalala ebusela kasekho. Abanye ukufa bazana nezinto ireality into ekhona. Mara uzona ufaka uzokufa unjani? Uzokufa uqedile ibanga lakho na uzokufa uyiphasile ibhayibheli now. Because it's not, this thing is not for you only. It's even for abantu abeza ngemva kwakho. Pass the bait. Pass the bait. Now gijima. Pass the bait. Now gijima ukuthi sewufikile ebangeni. Pass the bait. Abakwazi ukukhuluma bathi sina sidedelana. Ngeke wasona usina wena dedela abanye. Ngazi ngibani wathi wacula lengoma wathi awudedela abanye. Awudedela abanye. Ngoba bayabona umuntu lo ngaphandle ukuthi ususa akazi ukusuka. Akaboni ukuthi isikhathi sakhe sesiphelile. Na udedela abanye. Usimwenza ukuthi ivangeli usimazalenza ukuthi libe ngelo muntu othize. Abophola sesikhuluma ngabo abophola, sikhuluma ngabe eBhayibhelini. Mara bajwajwa. Heroes of faith. Mara nje ingabi nami nawe. Azake yaphendela abophola. I need us to pray. To pray for yourself. With God in this journey. As Miguel's grace your prayer. Miguel's grace, because God has granted you the grace to finish. But now, ukuzidawutha kakhulu empilweni ngikho kukwenza ubone kwangathi wena uyindawo. Kanti kuhle kukhona la uyakhona.
but ukuzidawutha kwakho kukwenza ungaboni ukuthi no kunento oyenzako empilweni. So now i-grace le to finish amandla ukuthi ungakhona ukucalana nesimo obhekene naso usinqobe, ungaqalana nekhosi yakho icede. The grace to finish is there. Lethi kukuwe ukuthi uyisebenzisa le grace or awuyisebenzisi na in your life. I need us to pray for yourself with God. In everything I do, in my course, empilweni engikiyo, Baba wethu namandla onke ngisize, ngiphe lawo amandla engiwadingako wokusebenza, ngikhone ukuthi ngi-appreciate imizamo yami. Nawuphuma namhlanje, come appreciate your hustle. Come appreciate your hustle. Kade uvuka wenza imizamo, uya-applya wenza nawubizwa. Wena mara you are hustling, wena kuhle uya phasi phezulu kunento yenza. Appreciate your hustle. And in appreciating your hustle, you know, to the next phase. Because now we appreciate ukwenza ukuthi ukhona ukukhwela kwesinye isigaba, ukhwele kwesinye isigaba. Naso ufika sowucedile uzokhona ukudlulisa iphetheke. Ngeke uyidlulise as long as usasidawutha ngale ndlela. Ngeke uyidlulise, ngeke uqede leliba as long as usazijudge ukuthi hayi mina vele ngiso, hey mina so, hey mina so, hey mina so. Stop that and appreciate your hustle. Come on, pray for yourself.